Gagayam na imbag ka naragsak ng oras tayo amin nga awan labas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Martin sa napudno na gantintay idramang ipatangatang itanga makablaawa mampay. Davil Matarnate Viloria Sao, ditatanglagan kalanasan apayaw. Ken ni Vilma Saban. Kastimanti ko na ni Kabsat Martin. Dear manang biyanang, idi ka bubingak napili akitag balina nobya. No saan na napintas ti babae, saan ko apagan ano. Adon tinagbali na chatmate ko, nga mawan magustuak kadakwada tunggal makitak iti personal. Rogyak man ti agsalaysay. Nay, mayat mati kakatawam dita cellphone mo kaanakan. Uncle, na kayo magayam. Pagliwliwan nga ron tiyagbuya ti social media. Itay kapay nga raw nga ay ayaban. Ang dinakmet mangmangag. Nagapan niyo, uncle. Napan ko man kinita nagtimulak anatag. Dandani nga minin kat amaapay. Nas kanabantayak ta mga noon na andak. Sapay nakitak dagiti kaabay ko abangkag kat adon ti nagpurusan da iti nateng ijay. Madlaw abinuras ti saan nga kinkukwa. Ay, nasken nga raw dabantayan nyo tayo mulayo, uncle. Amang naawan mabati kada kayo no takawan da. Wen nga raw. Ay, dumawatak man iti nalamiis adanumiyaw baraw. Mawawak una yan. O sige, uncle. Mabit lang nga raw, tayalaan kayo. Ayan nga mintay cellphone mo aginatang ta, uncle. Adamat ko mapagliwliwaan nyo ano kasto yung awan kukuan nyo. Ada ijadyo rabaks kao. Jakmat kabisado ti kunitek ijay. Iso nga agradradyo aklatan ano kasto yung akagap-gapok iji bangkag. Di mat insuro kayo no kasano yung ausarin. Wenag, yung pasigmat ang nagsisikse ti makitak no kwa. Kaslapay kat agbasol ti matak. Inton kwan, tila mapinpindot kaon. Ay na, iso siguro ang nagbaak kayo at mabuteng kayon sa iti balasang. Iso nga road nga inyalaan kayo iti cellphone. Bareng kunak no makabirok kayo iti maasawa yo. Puro-puri na ramat dagiti friends ko ijay ibay. Pasaray English endak. Jakmet amot isong-song bat kao. Ado ti babalasa nga in-add friend ko dito lugar tayo, uncle. Agpili kalangan kadakwada. Awan samutan ti mayat. Addan tulat ta ka di. Aywan, adda sarakag at chatmate ko inton Domingo, uncle. No kayat yo, sumurot kayo kanya. Anya nga'y taramida kijay. Kasto na, uncle. Paliiwan ta nga umuna. No napintas, siyak ti sumangaw. Ngam no nalaad, da kayo ti sumangaw, uncle. Anya? Ay, tila aramidam. Ipaspasubo na kasamot kaanakan. Saan, uncle? Siyak ti makamo ka na kayo. Basta sumurot kayo, anya. Malawanan. Barang makasawan tumot da taon. Oray nalaad ni tan, talakayak mutang. Ikidumakon. Sika Martin, saan man atila isursurom kini ulitag mo? Awan madakas nga isursurok, nanang. Kan may sa tulungak laeng, takayat na kanumot ni makasawa. Narigat mo't ngagpaiso, naglaklakaylatan ngagmay sa. Sayang arag itinalawa abangkag na, awan pangipatawidan na. Ngam kasanon no pagkwartaan dalaang. Di kay agdanag nanang, tadyak mo't baybay-an, uncle. Martin ka anakan, anda akaon. Nakapulis ka ka rin. Oh, adatan ni uncle nanang. Nay, bantayam ni uncle mo saan atila ipaparamid mo? Wala nang. Kaya't ko ang makaaliwak saymot basay. Saan lang ay jibangkag ti ayuyang na. Pagpasyarin tayo mo't kasanungay ang makasirpat ti balasang no kasta. Uncle, umunag kayo pa ya. Kunak man o nakapulis ka, Martin. Apay mo takas tatilang, Amberto. Right.
Apay kaday ipag. Kas kamulan na ipatak dirabang kayon. Nagpuraw unay tarupam. Apay, nagpulbos ka. Nasubra sabot nga agpaiso ti pulbos kaon. Ay na, kisay ang basit. Napuskul unay tapulbos mo. Samo pa'y laim patak day tabuok mo. Ay na, naggrabe mo day tabang banglumon. Aglalaok tangot mon, Berto. Bangbang lukas kada pumada. Ada nga min saraken may ijay sentro ipag. Iso anas ken amayat ti purmak. Ay sos, ang mga numapabot ngan ti balasang itikasta nga itsura ang bayaw. Tila sasawan niyo mo't nanang. Nagmayat to pa'y ti purman ni Uncle. Ay, uy nga raw. Kakaiso na may suot kon tay puraw apulok. Mano ataw na nakadulin. Ita, mausar ko manan. Nagalas mo't gayam, Uncle. Nagpintas mo iti profile picture na. Nan, kita man taladawan na dita cellphone mo. At di man oh. Nay, uwan nga agpaisaw. Nagadayo mo tilangana. Nagkinis ti rupa na dito'y ladawan. Ngam iti personal. Kas na namurang mag. Nanay, kumanitan iti aglawlaw. Da kayon ti sumangukin ko na, Uncle. Ay, manjak, saanan? Kunak man no makaas-asawa kayon. Ay, saan pa'y gayam? Saan pa'y nga ita? Mangkita tayo ti sa balay. Uncle, nakita na tan. Umasidag ka na tan. Di ta kayon, makaamu kayon kin ko na. Martay, di nakibati dito ya. Orayin lak. Kat, kumusta ti panagpasyaryo, Martin? Anya ngay Berto, adamo laang nabirukan nyo ang maasawam. Kaslan alpay mo dagita abagay o anagawid. Na-scam kami na lang. Kunak no beauty queen. Filter lagayam diladawan na. Ay na, di kay pay lang amin agarom ka dagiti babalasang dito'y ayan tayo. Adomot tinapipintas dito'y, naggagagat da pay. Ni Leticia, madlaw nga agkursunada day jay ka, Martin. Diyak kayat ti balo na lang. Na, ni may lang arog. Diyak kayat da jay. Nagdayag kan nagbakad. Ang mga ibaltog nak to da jay no makaarami da kiti di na magustuhan. Kabutbutan. Napili ka ngamin unay, Martin. Kahit si Kangay Berto, mangpili ka na iti armom kadakwada. Eh? Kat no pinadas ko idi akinidayan ni Leticia. Ngam nagtadam ti ko silap na kanyak. No di nakayat. Nakarkaro pa'y ajak kayat feeling mo't na dya abalaw. Ay, napili kayon tumo ngamin nga agulitag. Inton kuan makapili kayo iti kuggangi. Uncle, kaya't yo ti sumurot manan kanyak ang makisinarak iti chatmate ko. Masigurado kon ang napintas da jay. Napintas gayam di si kalaangan ti mapan. Umapalaklaang no ginusto kayo Kaya't kung amin ti makasigurado, Uncle. Iso akasapulak ti back up. Manjakaw. Manyaman din ang agkaon. Apay, di ka pailan na didigra iti damo apan nakisinarakyaw. Sa balitan na nang, marikriknak. Amangan no soulmate kon na jay. Sapay iramraman mo ta ulitag mo, Martin. Para salungarod ni Uncle. No jak kayat, saluan ni Uncle. Oh, saan ka di, Uncle? Sa mapantanya. Kuyugan nakmanan. Talahunan. Nga maudi na ituyin Jakon kayat inton sumarunaw. Ayos lang mo't kanyak nga uray jakon makaasawa. Awan pa'y tay kasinarak maw. Sapsapulik nga rod, Uncle. Puraw ka no ablaws ti suot na. Kat no nagadumay ti nakapuraw. Ha? Dahil samot, Uncle. Makita yu kadi tay babae ang nakatakder ija banda. Ang di namat kaingingas tay aday ti profile na. Na-scam tan samot manan, Uncle. Uwan nga agpaisaw.
Nagandayaw tilangan na itimpakitam a picture kanyak. Nakapimpintas tila dawan na dita cellphone mo. Iso nga tada dya, uncle? Unsamag. Ang gamnay, di nakipaspasubaw, Martin. Umuna ako nga gawin, uncle. Sumaruno kayo taon. Martin, uray na ka! Martin! Nay, adamot gayam kadua din nakapuraw itay. Katpuraw ti bado da adwa. Ay, asino nga'y kadagita ti saraken ko majay ka anakak. Asit gakman ida tagdamagak. Excuse me, asino ka di kada kayaw ti agnagan iti Milo day? Siyak tata, apay ka di. Nagpintasan na iti ababae. Kwa adeng. Ibagaktyag paiso Wine, siyak ti ulitag ni Martin. Di mo chatmate mo ni Martin. Ay, umuwan tata. Ngampimanaw mo't kan. Nakitak itayon. Ngampimanaw mo't. Ibagaktyag paiso Ngamsapay ko mata saan na masaksakitan to'y kaduam adeng. Ngamen, nakita na to'y kaduam. Taawan kamot ngamin itay ditoy. Impagarup na nga iso ti chatmate na. Kat dinan sa nakurso na daan. Kasinsin ko to'y kadwa, tata. Red flag daytan insan. Naimbaglakit din at nailisi ka adago si tikas dya klase ti tao. Siya kon tagkidaw iti pasensya ka na kayo. Siyak ti mababain gapo iti naramid ti kaanakak. Ay, sana da kayo ti rumbang agbain, tata. Day dya ka anakan nyo ti awan babain na. Ay, pasensya kayo mga adeng. Tata, mangantayo pa'y nung okay lang kada kayo. Ay, kababain samot. Umay kayo kit din, tata. Da kami ti mangilibre ka da kayo. Langarod da kayo ti makaamaw mga adeng. Mayat sakit di tay pinanawak at chatmate ko nga impasa ka da kayo uncle. Kwa. Ayos lang mag. Naimbagkit di at nasingpad. Inawis nakpay anangan. Inlibre nak. Ay, no kasta. Pasado ka da kayo da dya klase ti babae. Ay, kitun latan Iso na lang. Sana kasigurado no kayat nanto pa'y ti makisinarak kanyak. Nasingpad. Di naksamot kursonada. Amangan no aging ga kamila iti friends. Inad mo ko man ay ti FB. Tapno da kayon ti agchatmate. Iso ka no ti mangiad kanyak. Anya? Sigurado kayo ni ti dadya uncle. When ano adda pan nakaikarikan ko na. No nga ikidawan na ngagkita kayo. Mapan kayo? Ay kat mapanak Angam Di kan sumursurot kanyak Taamangan no agawam kanyak kaanakan. Pulos angkel. Jak pagan ano rajay. Kukayo lang. Jak kursonada. Awan sumgar adut-dut ko kenkwana. Sigurado ka. Uwan angkel. Ipabusoy kon ka na kayo. Barang makaasawa kayon. Saan mo't na napintas? Lumabas akpay kaanakan. Nay, itugtugot nun samot akanayo na ni Jibang kaglay ta cellphone nyo, uncle. Talagang sa seryoso kayo ti dadya at chatmate nyo, Ay, wain, kaanakan. Kid-kid daw nga raw nga agsarak kami kumamanan. Kaduaan kayo, no kaya tiyaw? Ay, saanan, kaanakan? Jak kasapulan ti kadua. Nay, timurad kayon sana, no may papan iti babae. Wain, tajakon paluspusan na jay kaanakan. No aklunan nak na jay, ikasarkaw adagusan. Ay na, agyaman ak melody.
kunaklakid din ano din nakayat. Roberto. Uy, nagmayatan ti panangimbalikas mo itinagan ka. Kasla musika iti panagdingig ka. Nalagan nga mintiriknakan ka, Roberto. Kat naragsaka, no kasjay akachachat ka. Ininot matan amat-mat nagtiriknakan ka. Kaya't kan ngay kasara melody. Sigurado ka kadi? Nagbiitan. Di ka nga taagbabawi? Adda nga mintay pagsasao, ababalwanak ka no, tada siding dito'y pagayusan tiluak. Saan ka kadi amabuteng amatay no bilang laang? Uray mataya kaon basta kalpasan ti honeymoon ta. Anya? Ang madamag kumanlaay. Anya ka day tinagustuam kanyak. Kat adayo alaklakayak ngam sika. Ay, kinapod na. Nauma akon iti kataubak a karelasyon. Ngamin, awan uray may saan ang seryoso kanyak. Iso akayat kumot apadasan ti addan edad na. Kitsi ka dayta. Kanadlaw ko ngamin anasingpot ka, Roberto. Ngamado ti mangibagbaga. At ikanusiding dito'y pagayusan tiluak, ti makagapo no apay asin sinaandak dagiti makarelasyon ko. Mabuteng da ka no amatay. No siyak, awan kanyak dayta. Uray pa'y nga ta mapuno iti siding tarupam, awan problema kanyak. Saan nga umdas apakaupayak dayta? Agyaman nak, Roberto. Sapay la ko mga rod, tadi kan tumauma kanya. Promise, Melody. Di kag dardaraso daw, Sbertaw. Ang mga nupanawan na kantumula ang day tanubiam, taub-ubing nga adayong umsika. Kasla anak mo. Bastag sagana kayaw ni pag, ta mga sawa akaw ni timabiay. Nabit pa'y matlaan na gayan ayat kayo, Uncle. Ikasar mo na ako saan. Jakon makauray ka anakan. Narigatayin. Ang mga numapukaw pa'y kanyak. Talagang ngarod nga aladan yun Uncle. Jakon paluspusan ka anakan. Kuyugan daw ta dumanon tayon. Uncle, adda tayo nito balay tinobya. Di mo't isuday jay tay chatmate yaw. Apay ngay, adda mo't ka-holding hands na alakay. Ay, saan aday ta tinobyak, Martin? Ha? Sino nga rod? Ni, adda kayo matgayaman, Roberto Mahal. Ay, well, Melody mahal. Kanuwak dagiti kakabagihak. Danunan na kan. Mabiit lang ang mahal. Parwaro kung dananang iti silad na. Uncle, isuday jay tinobya yaw? Well, Martin. Ni Melody at chatmate mo iday. Anya? Nagpintas mo't gayam. Kaslasaan mo't ngay so tayo nakita tayo iday. Talaga asabalay. Tadjay kasinsin na tinakitam iday ang nakaupayam. Anya? Uncle, apay nga ya di yung imbagbaga kanya kasabali di nakita ta iday. Ha? Di yun patuluyan ti mangikasar ka ni Melody, Uncle. Pangasyaw. Siyak ti chatmate ni Melody iday. Di nakamutlapagan ano tinubyak. Ta naupayan ang naming pinsan ken ka, Martin. Pasensya ka na. Ngam awan inlimod ko kenkwana. Imbagak ti rason no apay apimanaw ka iti dayling aldaw. Iso asori at talaga kaanakan. Anya? Inagaw ni Uncle Berto kanyak na di Melody nanang. Inatrasam nga rudeng. Rineject mo sa ita kasta ti ibaga. Ti amok akat jay saan anapintas ti chatmate ko idi. Ngam kasinsin namot gayam na jay. Awanan ti maaramidam. Tanatulagan ti kasardakin ni Uncle mo. Umadanin ti kasarda. Nanang, ison-ison niya, nobyak. Ha? Naimbag nga, orasyon. Nana, Ay, kwa kastamot balasang ko.
Ay nadamot gaya mo nobya manako. Oo, nanang. Danuman, Martin, makain-inumak. Nananani, yalaam iti danom tinobya Martin. Marigatan sa nga agangas. Mabit lang, darling. Apay, nakaamamam iti nobya Martin. Naamamok iti kasar ni Uncle Berto, nanang. Nagustuak ta na pintas. Natayag pa. Inaram ko adagaws kat sinong batang nakmat adagaws. Wen angam nagkutong mo tanak ko. Mayat ka di sexy. Ore ta bagbagay na ti kinakutong na. Napimpintas nga adayo tinobyak angam ti inasawa ni Uncle Berto. Taob di asawa na itinobyak nanang. Ag inanata pa'y Martin, nabanog ako nga magmagna. Saan ta pala nakaad-ada yun? Nabanog ka adagosan. Maang-angsan ka pa yun. Irwar mo man, Jay. Nebulizer ko itabag ko, Martin. Nebulizer. Wen, kasapulak no. Kasyo nga marigatan nga gangas. Hantan nga mapaniti. Papananta. Han kon nga. Kaya, agawitan. Ubanak nga gawid niya. Anya? Anggal. Dandanin samot kan aganak di asawam. Dakulan ti tiyan na. Ay, uwan Nasken ayagawak tanay, lakay da taon. Maring laing no kabalakpay ti pumutot iti lima. Akait si Kangay, kumusta mo't tayo numiyam? Ikasar mo na. Kasano ngagkasar kami kat kanayon mo't ngagsakit. Awan lagat kila at ngagkapsot. At dapay angkit na. Basit lapan nagnami, kamkamaten ng tayangas na. Anya, Kantay ornong ko akwarta pagkasarmi ko ma. Nakastos men, ta pinagpadoktor na. Nay, inot na nay boss. ha? Apay ngay, Nakadumat ti sakit na. Anemic pa isa kanayo na maulaw. isumot la anak ko tong Uncle, ala gastusam, pagasam, oray tanapintas may. Marigatan kan tumanan na makasapolitikas kan kwa nakapintas no sinaam. jak amo ti sawag, Uncle. Ada ka pa'y laang mo dito'y balay, Martin. Di mo't itati iruruar ni Sonya ija ospital. Nairwarmin na nang. Kat ayan na ngay nga road. Intulod ko idan ay balay da itay. Insubli ko ni Sonya kadagiti dadaktel na. Anya, apay ngay. Sinina akon. Awan maaramidan da, ta saan kami mat na nagkasar. Kan oray ta, binayadak mat ti bil na iji ospital. Anya, Ipabaklay damot ngamin amin ng kanyak agastusan ni Sonya. Di kang pala nagkaskasar ngam na ganun tinabusbus ko. wan angam sayang ni Sonya anak ko. Sapay nagpintas. Oray gayam iso ti kapintasan di ti lobong, no, managsaksakit mat. Awan mo't lat serbina nanang. Ha, Agasam mo dayta. Tunggalag pasyar kami. Dayta lamang igam iti nebulizer ti aramidag. Oo. Yak kaya ti adda pasyente na nanang. daytang amin kat. Gapo iti kapipilim dayta anak ko. Gapo ta napintas, inaram mo at agaws. Adi mo pa'y am-amunay. Sa ita, basta sinaamlatan, ay kaasimat a genubiam. Nagpasensya akmat kadakwada nanang. Mawatan dakmat siguro. Kit bayan niyo. Tainton sumarunaw. Saan lagan nga akin ruar apasat ti kita ak iti babae nga armag. Tsak kayatan ti agdarasudos nanang. Aklo na ka nagdarasudo sa kanagaram iti napintas, takayat ko apakitaan ti ulitag ko ang nakaasawa iti napintas. Ngam kas jay matan tinapasamak. Manipo di din awanan limpyo ang nasarakak. Tano da manobyak sinaandak met, adya kamunan niya ti makagapo. Isodyak matan nagaram. Aging gaitaan nalakayan akon abaro. Alakastan, tigayem mo, Martin. Alagagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang
Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan. God bless kada tayo amin. Hello gagayam, kumusta kayo manan? Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Rico san napud no nagan, tintay patangatangay drama itangam, sakbay na. Hello mampay kan ni Miranda MJ, kan amin nga Abraham family dita San Mateo, Isabela. Kastamatan kan ni Verna Francisco, kan Roxanne Carig dita Taiwan. Kastiman ti kunani Kabsat Rico. Dear manang biyanang, idagad adalakpay kastauna rigat mi iti inak. Ket ninanang kula unay ti pakasyak ta uray baketen, ikarkarigatan na payla ti manggad, tapno adala pagbayad ko iti pagadalan mi. Adamat ikit kong adama balin na iti biyag, kat pasaray iso ti asitgan mi, nukas jay amagipit kami. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nay, anyat gagara manang mila. Umayak ko maumutang iti kwarta, mayet ading ko. Di mo pailan na baybayadan, taim mo na nga inutang mo. Ita umutang ka manan. Agbayad ka pa'y mga umuna, tap na damanan ipautang ko kang ka. Di ka madanagan, tabayadak tumulaeng ading ko. Sa nagaputan na sing petak, kat gun-gun dawayan dakmeten nga utangan. Amuyo kumamot at ipagpatinggan nyo. Kwa. Pangusaramaya iti kwarta manang. Pagbayad ko man ni Elias akaanakam ije pagadalan, ading ko. Apay, anyat yernan aya. Graduatingan may sa semester laengen graduaren. Kastaya. Mala, baunam dito'y balay takasaritak man. Tapnosan kan ngag problema iti pagtuition na. Siya kaun, timang paadal kan kwa na aging nga graduar. Ibaklay ko amin ang magastos. Ha? Agpaiso ading ko. Wen, isabaw nam dito'y balay di anak mo, manang. Naimbag nga orasyon ti. Agmano ak. Ala, agtugaw ka Elias. Agyaman na kanti. Pinayaban ka, taday singasing ko. Marigatan nga min ni nanang mo amang paadal kan ka. Iso ang nagdisnudo kasyak timang tulong kan ka, Elias. Ha? Agyaman na kanti. Italang mo't na medyo marigatan ni nanang. Awan nga ng trabaho na. Naimbag iti dapat trabaho na ta saan kami unay ang marigatan nga agbayad iti pagadalan. Ay kapagadalan ka. Ngam, iti may sa kondisyon, Elias. Agnaid ka dito'y balay. Ha? Kaya't kabantayan, bayat ti panagadal mo. Isong agnaid ka dito'y. Kayat mo? Ay, no siyak. Kayat ko. Ngam kasaritak to pa ni nanang ante. No, palubusan na kung ano saan. Nala, angam sika at agdesisyon iti dayta. Taadan nakam mo. Saan kan nga ubing, Elias? Kat addakan ka anya ti desisyon mo, anak ko. Da kayo ngamin ti pampanunutak nanang. Awan kadwayo di ti balay. Di nakpakadanagan, takabaulak ti bagik. Ken napigsa akpay, anak ko. Aramidem latan ti kayat ni antem, tapno matulungan na ka. Ket maragpat mo ti arapaap mo, anak ko. Inak agiskwela nanti. Abdoy ti kwartam, Elias. Kan tay bayad ti tuition fame. Bayad akaon. Daytoy. Agyaman na kanti. Naimbaglakit din tadda kayo. Kunaklakit din o diakon maituloy ti panagadal ko. Wen tanasing putak nga men. Amok ti tumulong ka nagitaawanan nakas kada kayo. Naparaburak. Sa anak anaimot. Kan naasiak iti pada katao. Malala, mapangkan. Tarimaanam tagiskwila Di ka makinubnobya. Awan eskwela ni Elias ita. Apay no pagawidam ta mapanamot kitaan jay inana. Mapanamot tulungan iti trabaho iti balay da. Itian niya pa'y laga pong agawi di jay. Dito'y mati pagtataudan ti kan-kanan kan pag-isiskwela na. Ha? Siyak, timang tultulong kang kwa na, Mario.
Siyak timang papaadal iti ka nakak. Iso dito iti rumba nga pagtrabahuan na. Urag laba ka nagdalus laang dito balay. No agsasao ka, kunamat lang sika tinang paadal ken kuana, manipod first year college. Ket iti maudi metla semestre na makatultulong ka ken kuana. Ay kudak kalaban nagdaytan ah. Apay no awanak, may tuloy na ayat di pa nagadal na. Ha? No awanak, maragpat na ayat arapaap na. Awan na. Agbalin nga istambay no awanak nga iki na. Iso ang masapul nga muna bigbigan ti utang na naimbaga nakam. Ay anyan, kundi tulong ka, ngam kastamot gayam ti kapanunutam. Panagin ko na lang dahi tangar aramida no kasta. Panagin ko na asasawa mo, Mario. Di ka man naging lalaing, tawan amom. Nalalaingak mo lang nga adayong amsika. Naigimata nga kiti pantalon, t-shirt, kan sapatos mo, Elias. Kan adapay chinilas kas kada brief mo dita. Ay, hala, naggastos kayo pailangan ti. Kedaan mga minan dagiti us-usaram abadong. Iso nga'y gatangang ka na. Kastuyak ngamin, kaanakan. Naasya kiti pada ka tao. Managtulong nga. Mas asyanak ngamin ken ka. Ay, agyaman ak nga rodaan ti. Nakababain pa yun kada kayo. Ay, mamati aklaunay ngamin iti ibagbagada. Ano mang tid ka? Dakdakkel tupay ti sukat na. Iso apatsak nga danto dakkel agrasya sumangbay kanyak. Kat amok, ababaan matlakan ka dayta kaanakan. Ha? Nalaing ka, iso nga amok amawatam ti kayat ko asawan. Malala, idulin mo dayta, tapno daw usaram. Usaram ka no bigatan na, uray ta brand new mga dagita. Mayet, adeng, umay kumanbayadan tay utang ko. At damat naganan siyak iti panaglaklakok iti nateng. Iso nga agbayad akon. Apay nang usaramaya iti inutang mo idi kanyak. Inayon ko iti pinagtuition idi ni Elias, adeng. Mano ka din tay nautang mo kanyak. Nalipatak pa yun gapot kinabayagnan. 4,400 pesos, ading ko. Aya, nalala, saanan? Di mon bayadan. Uray tayo inusar mo jay ka anakak. Tulong kon kan kwa na day jay. Ha? Ay ala, nakababain mo ading ko. Basta di mon bayadan day jay. Takayat ko atulungan jay ka anakak. Ni, nakaskas da awan te. Itamang pa adi na inawat ti bayad yu kang kwa na. Kat sigud mo't adi na maiturturugan day jay. No anda makautang kan kwa na. Tulong na kano ijay kasinsin mo kaanakan. Naimbag man, nakaamiris siguro nanti. Nakaimimot pa day jay idi. Numapan kami umutang, nagadua sa una. Makangag kay tagkakasakit a sarita. Ngam di mga rudag pa utang, no kwa. Kas jay nang aruday jay nga antiyo. Ngam ita, disnudo meten anang tulong kiniinsan mo nga Elias. Inayaban na meten ijay balayda. No kaano maadandanin aggraduar ni Insan Elias, santo kundi tulong kang kwa. Last minute mo nanti mayit. Kunak nga rod nga oray saan kuman. Nga mabainak mo't. Tanagdisnudo mo't amang tad iti tulong. Iso abinaybayan min Kita man umanaykan ka dahi abado. Islaks kanto'y sapatos, Mariaw. Nay, puraw apulaw ken nangisit nga slacks. Ken nasilap ang nangisit ang sapatos mo't lagita. Wen, ipadas mo. Tanusan nga umanay, mabalin ko nga isukat. Pangusarak ka na kita, aya. Ket amumbay ta sa anak ang mahilig nga agusar iti kakasta. Usaram inton graduation ni Elias. Taday to'y mati usarak. Kita, achichilang achichilap ti badok. Ha? Apay, kaanaw ti graduation na. Inton umay alawasan. Agpipicture tayon to.
Iso masapul ang napintas mo tibado ta Tanay, agpaggraduartan. Sos, agraraman ka, mate. Si kaayat agpagraduar, kat di kabagis mo, mate. Limilakit di at ipagbadwam iti kasta, sana si ka. Siyak nga rin ti mangimart sa kinilias. Ta siyak tinaggastos iti pinagadal na. Ha? Ay na, agraraman ka, mate, tabak-bakitan. Dandanin agradwar ni Ilyas idi nagdisnudo ka at tulungam. Isa di mo sa unti kasta. Nagsasao ka, kunamit lang si kaamin tinaggastos para iti panagadal na. Kat iti maudil as semestre at imulong ka. Di ka mama sumanao. Dakkel maabanagan adyan ay tulong ko. Ipadas mo ki din day ta, tanubasit inakisukat. Isublim kit di dayta, ta jak usaran. Agmaungak tulaangan kan t-shirt. Isublim day ta, taigatang mo iti pagbadaw jay kabagis mao. Isaw, tirumbang agpurma, saan adata? Kasanungay na nang, ipapilit mo't niyan ti mayat nga iso ti mangimart sa kanyak inton graduation ko. Ala, anak ko, pagbigyam latan, tapno awan rire. Ngamda kayo ti kayat ko amang imart sa kanyak nanang. Tada kayo ti pangisagutak to iti diploma. Pagbigyam ni Antim, tamangan nugumura, kat aduman ang maibagbaganan. Amumutan ay dyan nga Antim, anak ko. Nana? Sana bale, ta Antim mo't, kabsat ko day chay. Awan sabsabali, ken natulungan na ka ni Antim para iti panagadal mo, anak ko. Ay na, maragsakan nakparaken ka, Ilyas. Nakalpas ka mulangan iti panagadal mo. Agyaman na kanti. Agyaman kami iti adu at ulong mo, ading ko. Awa, nawan problema. Kayat ko nga na makaadal to'y kaanak ka. Tapno adamo makatulong ka da tayo Inton nakapsot tayon ka ba, guys? Ay, wan, agdiritso tayo ijabalay Nagpaluto ak ngamin iti sagana ni Ilyas sa naggraduar. Ay na, naggastos ka pala ang ading ko. Uray saan ko man? Anya saan? Agsilibrar tayo mo Agrambak tayo. Nagpaparti ak iti 2 baboy, kan 5 akaldeng. Agawid ako nanti. Nay, apay nga agawid ka, Ilyas? Itatan nakagraduar kan, agawid kan. Panawan da kamain. Inakpay tulungan ni nanang iti balay anti. Ay saan anakan? Agtalinad ka dito balay. Ay, alapdam nga agawid ta ka anakam mayait. Awan karbeng nga mamang lapod kan kuana. Apay, si kaayat ti inana. Wana ang siyak matinang paggraduar kang kuana. Elias Baraw, agawid kalatan no kasta ti kayat mau. Kasapulan nakamit jay inam iji balayaw. Awan kadwaken katulungan na ijay. Agyaman at maawatan tak, uncle. Ay, nalangarod, palubusan ka ngam Di ka mangliplipat kaanakan, wine. Uwan, auntie. Apay ko malipatan kayo ngay. Saan to Apolos, auntie? Kablawan ka, insan. Ngamin, nakapasa ka iti board exam. Nakastrak ka dagos iti trabaho. Agyaman na kinsan. Dakkel akumpanya dyan naka-employa insan. Naimbag nga rod na nakastre ka kijay, insan. Dakkel siguro ti sweldo mi jay. Medyo laeng, insan. Nay, umawawag ni Auntie Mayet. Sung batak biit. Hello, kanakan. Kaano ti day off mo? Inton bigat, Auntie. Apay ka di? Ay, eksakto nga rod. Ada nga min impabuk ko apag-relaxan tayo. Napintas day dya beach resort. Nagpintas a lugar. Ag-relax tayo mo, Uray sagpaminsan lang. Ha? Ay kat na, Auntie. Ibagam to kanina nang mo kaya namat ti umay barok. Kayat na day jay, Auntie. Sige, ibagak to ken ko na. Sige nga rod, tainak mang tulag iti pagluganan tayo, tanay. Diyak pa'y na ipa-repair tay lugam may. Amangan no agpalya iji dalan.
O anya, nag-enjoy ka mo lang, Manang Mila. Ayun Italaang manan ang makaumayak iti kastoy ading ko. Ipapas tayong tagpasyar, habang si bibiyag tayo pa'y kabagays. Kakaiso na nga ni Elias sa para treat tayo. Ha? Ay, iwang gayam Elias. Ingkan to agbayadan, tanay agawid tayo. Naong putan ti oras tayo ditoy. Ante, Sana bali tadain down ko sa nga ribu ide. Bayadam tuntay na batian niya. ha? Wan ante. Manut binayadam ijay na panantayo anak ko. 11,000 pesos amin nanang. Anya, nagdakalan. Kunak ano ni anti ti agbayad, tay sumot nga rod tinagawis. Ngam saan mo't kayam? Angam sana balin nanang. Sagpaminsan mo't lakit di. Nagloko mat dayjay nga ikit mon. Di na nga rod impasigod asika ti agbayad. Kasanon no awan igem mo a kwarta. Alabay anyon. Sana balit na nag-enjoy tayo. Wan matkit di ngem kasla masayang anak mo't. Nagdakkel ti binayadam anak ko. Sana balin nanang. Masukatan to iti ad-ado. Manang Mila, kayat mo tay daan akama mi kanila kay, ipadawat kong keng ka. Daan day jay ngam natibker pay. Awam pay dadaal na tanaiwanan anaimbag. Ha? Apay, di yu usarenan ka bagays. Saanan ka ba guys? Sukatan mi iti dakdakkel tani. Si Mewal mo't tan asawa kidilim makayon. Kayat ko tay nalawa akama tapno saan kami man ngagdekdeket kanila kay ikaw. Ay katsi ka alaek ano di yun kayat tasayang mat. Nalanga raw tay patulod kunton dito'y balayaw manang. Nakitam jay insen ko kan kaaladawan ti ka makaanakan. Wan ante. Apay ka di dayjay. Nagpintasan niya. Kas jeti uso ita akama. Kakas jeti makitkita kay social media. Dagitay kama ti babak nang. Naglawa. Kas jay ngamin ti kayat ko akama Elias. Ha? Kayat ko agatangan ngam, kurang matay kwartak. 3,000 lang amin jay kwartak. Ha? Ay, manot kurang na aya ante. Sagmamano aya di kama. 23,000 ti balor day jay akama. With kutsun day jayan. Ha? Nagnginamat na nante. Nangina ang quality. Kanay 3,000 mo tay kwartak. Nayo naman ka anakan. Sana bali, tanukas dya magipit kayo idi ka. Siyak matas asit ganyo pagpatulungan. Kan oray ta, siyak mati nang paggraduar kang ka. Apay sana mabalin ahulugan ante. Mabalin angam nangingina. May mayat nukas ta makalaka ka. Alaan ka anakan. Italaang manin mga gidawak kang ka. Awan pagidaan minurabi Taintad kun kaninanang mo tay daan nakama may. Kwa? Andang amin your ornungak ante. Apay no mangkita tayo tinalaklaka. Ibagam no di mo kaya Elias. Ha? Apay akas takang ngay. Di pagad-adalang ka, amin nakasapulam, ipahay ko. Sana ka nagbalin nga imot kang ka, ngamita imutan nak. Ha? Sana kasta ante. Ala. Sige, gatangan tayong ti ibagbagayo akama. Awan samot maururnong mo nanak ko. Awan nga rod nanan. Takas ano? Tungkal sweldo, addan niya ante iji opisina. Tila ipagpagatang na. Una yun na di akabsat ko. Jakla impagarop akas tagayam ti plano na. Mapagsusurot kun dagiti inararamid na iti kalabang sa anak ko. Ison samot akon ditulong iti last minute. Tapno adda karbangan na nga agdawat iti kwartaken ka. Pasensya kayo nanang. Paasig akabarbaro dagiti gamit da ante. Kat dagiti daan na gamit da. Mapan ka na kayo. Imbis ada kayo ti igatangag iti baro agamit. Saan mat? Awan problema iti dayta, anak ko. Kan maysa, awan hilig ko kadagita. Isunala ang tasika ti pampanunutag.
saan kan ang makaurnong gapo iti kadadawat ni Antem. Nang, Ay, ket ti kayat na, kanayon nga agawting, ket si kamot ti ipasubo na nga aggastos. agungat mo't ngamin, no sana mapatgan ti kayat na, nanang. Anya nga taayat ti aramidan tayo. Nanang, adda hulugak alo ti ija lugar ti katrabahwak. Kukwa na amis mo. Mabalin tayo na pataktiran tayo jay, apaman na maitid ko ti daon ko. Ha, ket kasanon to'y kalkalapaw ta dito'y. Panawan tayo na. Sana bale, tasan tayo mo't adagaday to'y nanang. Apay, adda pagdawn mo akwartam. Adda nanang. Parugyak ton ti agipatakdari ti balay tayo. Tapno makaakar tayo na dagos. Wain kanakan. May mayat no addan bukod yu alutay ken balay. Ken tapno adda pakakit kita amit isuldaw. Wen nga rod angkal. Katapama na makaakar kayo ijay. Di yu ibagbaga kanya antim amayet ti adresyaw. Tapno di na masurutan ti ayan yaw. Talaga adi nakasardengan dayjay adawat-dawatan iti kwarta no maamuan na ti umakaran yaw. Ha? Pudno nga asawak ni Antem. Jak kayat jar aramidin na. Pananggundawa iti kas niya nga aramid na. Iso apas pasensyaan nyo lakuman niya antimuhain. Siyak ti mababain gapu iti panangpurpursanakin ka. Amang tani ti kwarta ken kuana. Mangibabain dayjay nga asawa. Awan utang da na imbaga nakam. Agasam, pimanaw da adi nagpakpakada. Ket timaday, jakon makuntak ida. Di mun amoy no napananda. Nukas tama lang, singirak amin na naitultulong ko kadakwada. Ay namayet, no kwenta na imbag, nabayagan ang nakabayad ni Elias ken ka. Sumsobra pa'y siguron atin ay tidnakin ka. Kanayon mo mo't adawatan. Tunggal ag sweldo, dawatan madagaws. Ay, kurang pa day dya bayad da kanyak. Di ka lagbain iti kas nangar aramida. Ha! Rumwarak mang kidi. Inak man nagdamag kadagiti sigo da karoba da ide. Ang mga namuda ti makaranda. Agar arbes, rumwar ka pailaan. Kadamo payong. Agpayong nga ka. Unay mo dagita aluganan. Didak pa'y mo't pagbigyan. Didak pa'y pabalasiwan mo't dita kalsada. Ay, nejay. Nawayan basit. Tarayo ko na. Bumala si Wakit din. Dada, anay. Nagkalis. Tulok ka. Tulong! Tulungan dak! Bayaw, kumusta ni ading mayet? Upirain da kano ti ulo na ipag. Grabe kano nga men ti pan nakaipakpak na ili na igalis. Anya, ay nakaasimot ti kabsat ko. Wan nga raw. Kunak nga minasaanan arumwar ngam nagpilit mag. Ala, ikararag tayo asapay lakuma, tamaagasan adagos. Kumusta, ante? Apay no mangangka, di mo alaan. Ha? Naggapo mo ijay Hawaii. Uncle, apay nga yakas tamot ni ante. Nabangi. Wan nga raw baraw. Kastamot tan tinagtungpalan na. Napukaw nan sang tilimbong ti panunot na. Ay, shh, Kaasimot ni ante. may katoy. Gapwanan siguro dayta ti pan nakaito pati ulo na. Ala, uncle, no kasapulan nyo titulong, di kay kumaagbain nga masidag tada kami. Tas sidadaan kami at tumulong. Agyaman ak, barok. Napukaw nga rod ti ikit ko ti limbong ti panunot na kat kalpasan ti sumagmamano abulan, kimaro ti sakit na kat ison ti impatay na. Kat itadamutan bukod mi abalay iti inak, kat nangasawa akmatan, kat adan bukod ko a pamilya.
Nupay kasta dalatamat iti puder ko ti inak kat jak pulos binaybayan. Alakastan tigayem mo Rico. Alagagayem ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama tigayem yo Jenna Almoite. Dakalayaman manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.